Iyang o kasilili. Rakat oras patunan beliau sampai materi program KPSN. Magan kau nak betasang ni option speaker dan wain pun. Pinan ko kusen na kaisa dan wain pun bi. Wain din ka KPSN wait ang tatong ka na nang sa mobile balian kau ada kusen na dan wain pun bi. Riamon wataban rong pukat eban. Kunang melin bacawan ciangki o ya ichuan saratan. Segera malunuawan pewat, kaibali pan kuburan kala berat sokon pun peyu, wala pan kuburan nankan ko, wawan kilikan nanalak nankani ko, wawan kilang langan way palikan koras, wawan ke kabina karyaw, son kubung labalabo yung son kubung kan. Speaker o jawaban koras at buyin ko kusunat kay sagan wayin pun pe, wawan ke kawanan way, silaban umot sokan, o ichmal waw choro rong chon pun pe yun siya. Nine Salmatai program in KPSN week what kachai ban kachin mamang ipene outdawan main KPSN riyaw we are with a sound option speaker the speaker honorable Austen T. Lambert o we are with a sound floor leader Makara Mikael o KPSN ben pas we are lang pan kuran sananken o penay nan way son way no. Isun raise tua bare grace speaker Tiana Balausan Tiana Bird Patron Yatak Silko o Katarong Kabnan Wayne Ponbe Tiana Rick P. Oliver o nan main kabese o Jabatawan Ejol Saratan Kaping o Waban Kurong Main Kabina Imen Bajawan Katete Pasapang Matang and I Chumal Kisinliko o Sagaregan Komo May Bajawan Aleti Sabun Siliko Lawiawitan Yalamo Sunri Sakuno Bare Gresa Nabitata may itan o katilan ko sunod tongkan pa o obiskan kaganda tong kumuni kan makin way dito paani nawan min salatak mesocho pantasang June silisap pare Gresa Iragasampol o kamasaboy kay umet nentuan may batrawan na nanay chumak siliko may bidrawat puwagire kasabur-burkan makin sansat sang palikan dan way namar ka makin kamana muni kan ngaray kawewe nananso kan mabatalar matena ka trial soja nana muni kan makin kamana dong ka trial pagya trial soja kan tatong gilan yunsak o kan kare ta muni bukat kan kabur-burla Yagisang ye iran kabunat laut puigi ay bacawan madamadawa Mevan sola anso ma oicha kachailan mo katalanan sa pamachail kusunat and muni wasakonan kan bugchail reti kabruburlan muni bukat ni mun paran muni wat tuwaja tama kachail yang ernan paran muni and moya kan mendacha muni kan makin kabruburala o sola no laut tuwaja nin benon menin salatoko nin tuwa ne bugatagla ayawiye Wiyacha irakat baro so chilena mawe ong kachal mele nanan so wach kuya kitama kachal so pai ong ni ko sandigan mamiya napit kosa isabali ni nawan min salatak kachal koros masaboyan kita puya kabin salat kapero lusulus coronavirus ka COVID-19 ong ni matamataw magkachal pantela irabenanso and wagtagala konayankan ong sabay machal kusunadan muni kan Magan way dito ba na one min salatak metsyam ko kasanay diyang kachayl kabin salit coronavirus watch kabit kachayl la imen bacawan bacayan ko mo yaw sa bulmatra teater actual kaping mo obisan in solar affairs ni melet boy kawait ko na o palan maragan wiyayang siyam ko makareta ray moita tao kataglakan and kak karerela sangsong kumansyon silisap pare katreisap puwag kabin salit and COVID-19. Pagkatay yung nasaman may watwiyawi ong kachananan so kan nabatala. Ima kareta kachailan tatong kapanet ong niyan so maukset na may patroy yung kachail bagachailan tatong gila muni kan na ban peta ni man baran diyan tatawag Om metame ban kayu mau kone. Kabrayang ay chungal kapyung ni wow. Austen T. Lambert legislature kaisap Wayne Ponpe. O kaliye
the copy and silog set pilban bagdariang kanban school, kanban Rosenmau, kanban treasury and administration, PMO or option budget. Nisulayo wano pare greisak Speaker Lambert pilpacawan katarang kabna ebleu men kabese o ebacawan main kabna Kasilele ichungal saratan wow. Ibacawan alete kapi. The patient and sabamuk siliko and tunes lisa pari greisak Ong His Excellency David W. Banuelo Mepit Prison Kamar. Puigayang mek siliko may bacawan kataran komoy. Mepitata irawat. Ima kareta koneng autoben sabamuk siliko. Wat and sansal. Pocon way ran kap mangi te bacawan tano yawi. O kabina bacawan kasalayang President Achungal Peren puegi kanaganaгаlan tourist project sang contractor the China Railway 14 Peru Group. Kasalayang President na wewe kami song and trailing the tongkay the formalities mananen wiawon tourist project Evan Rachitang Wibakon, Metuaje to the inspection, Mevan Casaleta me Briswach Saklar, O Itawener, Saman Kosante Chorus Memian and contract. Main China Mevan Sailor to Tonvi Poenya Am, Kanaganagan Briswach, O Yangage Kasarawian Kasabulton Bris Portrait, Sangirail Main China can own government and Wayne Tonvi. Irair din sa ilog na niya sukset puigi kabin sa let te sumawan COVID-19 na uya sansad mong sampa pakunan sukset. Ikapunggi ay pacawan weweki memye sangan kaumatakay o ni uya pento o kakanang kasabulton project watch o ni uya pentatongkan memye nan sangan irair enan sutuwa chemet taman iran watch. Sangan uya pentatongkan Lalogong omarayan memien and way wet making we the top. Pan we labalan sawa song right chon kosanakan and net na pangalakas kasik iyat na briswatch pan kanakanakla poenkap matang o mangayam irail and tatonggi albojet pachola dagaslani manwini kolonia town o wasatri kan nan tonpe. Ibanya mutung saman wiyapan konem o kangkan meban kamatangala rajitan Bris Project. Pilnian sa wote kanayang padatok watch and kak kanakanakilani sa nomao o and kak itawen saman kasante koras meniye po Bris Watch and kak kailay o socha kaper po and kak maong tatok and wibakon. Po and wuliante chon wibakon and donbi mendache Ebil matangala imen bacawan Hong Kongin kacin itana chungal kapung ong ambassador Wong Sen contractor and Bris Watch o the People's Republic of China hi bacawan kasik ran and kasarayan kasabulton tatawat meban wiyawan yan so matang o karan Wayan wiya ichungal kapung ong ambassador Sheng niya pan bacawan eukubene poita and tatawat. Speaker Lambert bacawan kayong sakala ichungal silko o bacawan imen bacawan walian legislature case o wiya ichungal kapung kalangan ong komoy kabina puwede kami sansalan sa wamuk silko. Pan ininin kawasak iran kapunot metron way Makin kosan nan wasabukat Chungalan kita sabulman ki Makareta ay pacawan Katarong komuk silko Komu pan kacin Kubukubure Temedamadawa may ikin pacawan tiyasamwa Omudataw apso Sangin itataw ka namin kailap Ibil chungalan giti an somao O pacawan nan kosan wat Ewan so na pacalar Iyan so mayroon kapunot tuwat san salaw niya. Yawiya pagpagiyo, yan katagoy kan komoy. Agan napalayang niya, yan pacawan chuwang komoy nantangwa, pwede katirap chochokan, makom sabulman ki.
Yei karaben bakbago sansal nan taropoy poet bil patroyer nan wewe radio anso me patula kabrayang tame sansaler nan audeben sabumuk siliko me sansaler kowe pan sose sanganaran kapunot me sotre sansalama kalangan the wow House and Lambert Speaker Legislature Kaiser Copy the Williams Ligowat with Bagadarian, Troyagan Chorus, and Legislature Kaiser. Nisulay Wano Barag Isaac, Floor Leader, the Honorable Bakara Mikael Bachawan Katarong Kabana, the Honorable Reed P. Oliver Main Kabese Eo, Oya Bachawan, Main Kabana Oliver. Sonbars Lisak Samalaro Konfi Legislature Kayu. Kamanala kamutan kusunat deo, noyala kusunat din way bakon, nan deo li lebenyal buri sa kwalo, lebenyal wali sa gisu. Many mga patrawan, Pohnpei Watershed Forest Reserve and Mangrove Protection Act of 1987. May ansawad, nan sa matal bukan kusunat ka na wala chapter payo entitled Reisa Puno and Pohnpei Code. Ni ansawad na chapter wat manamala nan sa matal code, Wewe sudah nuklau dong ni menoran walakan. Pain kecai mangi kesambulan wal bukat, ong yeyas temenor o ciagan pewat. Ninduan busan na do, wasakan na banya watershed forest, the watershed area sansal nan map, nan point line wichacha o bonti bakan. Wasabukat tene saban way bakan the public lands. आपने बिलांस वो सब मचाए लांच your system अब चेंज जबता ततो मेंटारे सोचे चारा करने में सोनपर्स लीसक समलारो आ executive branch ते बालियन का गलगो सुन्नत nan angka sunnat anpite sombong isa kwalula reisa payo porang neonsek survey iti o mapiti wasakan koros bebanya watershed nan ponoponen Pohnpei. Metu ya irani roir o tatong kailaliu mentare so ichar chotrokan. Meuya kesen chepin Wayne state government wat. Ranwat Kanban Resources and Development Kabukoyangar Pukan Watershed Management Program. Irai chotra tuntutok pagdarayangar nanwalakan poramya rai pukokan and so atawasakan mebanya wasana. Komogden tato wat eletar iran komorong sang reni rail sabun macai lara masakan mewi tato o koko saner nan wasapukat o bil arrange sompar chocho awya rail chumak sindiko manaman en kasapasap en sakan o neibikan mesai kota leran wat tien menor kay tautor pon kodan silgo kasampal pukat me papa o papa kalap kay pilkapin saleda sang te sibalasang te kapin saleda sang main kabina iba chowan yukiyanger rai chumat saun sawasan kusunnat and buran tre kusunnat and watershed pagkawaliagapan kusunnat wat and kak purang wiyawi o niyanso makamatayo pan mayor o county legislature pan pajem kan panaranti chondatong kan o ban kone muya karong nan kusanakan poen kawewe nor o inang tatok wat o niyan so cha leti bepem kawe dinaramasakan and Pohnpei ao man so wat ibadron ne wow pagi sabong office and kawe Kanban Resources and Development ean ke ko bumal nan kamogitpen watershed program wat niken pa ensa eban towong o kapayata inaw nobis mailinen warailar o ngaramasakan kak somata o kidak sinlagawan sa manamanakan kalanganan kong upoy kisabong muyanso o upoy kita tangkan na kong kamakamagit ong iragasampalwat ni Wow Bakara Mikael Floor Leader Legislature Kaiser Peliye the copy and Silogset Pilpagatarian Speaker Legislature Kaiser Director Kanban Resources and Development o Director Kanban SAP
Nialam Chulai Sidu Bari Isak Murin Dadok and Rano, Irai Troegan Otron Dadok and the Sager Kasak, Pachoban Kuraniso, Nankan and Wison Way, Nu Openene, Wegi Emolu and Way. Nabatavan Ted and Wiso Nu, Te Wat Joseph, Pachovan Kabisa Letala, Pontaga Island and Way Nawai. Echumal Dragla, Senator Stevenson Joseph, Noya. Emen William Began Samway Nu, Ong and Ponpe Legislature Kasak, Meleda Winen Kokusenet, or Trontatok, or Chumalan Kita Mogatuet. Kautok Motomotreo, Noya, the Ben Mogatan Rano, Senator Atsana Pram, Senator Sonsteret Kar, or Senator Sultan Chine, Mebagita Kautoko, Senator Francisco Iwanis, William the Legislature, Oitan Kabin Lao, Pan Kubur, and Iso, Openene Yunsep. Pueblo Kosama o Kaselin, Memie, o Iso o Penene, Rangatin Mangi, Mese, Pachem Way, Nan Sawimare Molu, o Yang Pachem Penene, Nan Pacho Lau, Mesansal, o Mente Mesansal, o Mente na Pachem Penene Rano, Tanekis Camarata. O Kalalamao, Kuran Penene, Nan Chocho Lao, and Pacho Buegatamit, Tier Nan Penene. Vice Speaker Steve Gatuan, Mabacho on the envelope Ale, may Rai Choakan, O Chundatonkan, Chogubena Buenuya Chechen, and Mogito, O Pachoanam, Senator Stevenson Joseph, Maywood Pachoan Lam Pan Kuraniso. Senator Stevenson Joseph, o Isanan Kanilan Joseph, me Kaim Sakala Sakarata o Masan Kan. Masan and Kapung o Kawait in an inside Ladan Peach Kan me Bachang Tatok Watch. Senator Joseph, Kapungian Legislature Kasak, Eubenan Rano o Sawasakan Memenemen o Obis Pachuanta. Sagratan Kapung San Senator Joseph, Uyawin Pachorano. O Bilsansal nan Tarapoy. O yet out the Ben Kapung me Pacho nan Tarapoy. My Honorable Speaker, Ipachawan Batay so William de Benene and Arch Papa Ewal Joseph, o Nono Regina Joseph, o Wiat Kapung Kalangan Ban Gromi, Joegan Chorus and Legislature Kaser, Warangko o Star. Sa mga pesto o Bachang Pachawan Penene inin Kolalama Uyala Mele Penene. Sebil inin Kapung Kimele Sawasan Cheche o mga Kachin Kachki Mepulsang nan Nuyong Kan Kabachayang Sawas Mesang Sabimong Yopis. Kalangan ng Kuramay, Kaunang ng Kachin Kachingi o Kapayata Amendment Puebe Kupurmao Mesang Saler. Speaker Lambert, Min Pachawan Willianti of Sirkan, o Kapangkiyan Senator Kan, Makapayata Mogito, Melel Senator Eralines Movic, o Senators Mayang Sawas, Apsote Yang, Tatok, o Koros Mebil Pachayang Yangan Kapungwat, Ong Rai Chundatongkan. Achay Uyagi Che Yupachayang Riatay Senator Stevenson Joseph, Nan Mogden Rano, Poita Melel. Sang Chuch o Eubenamie. Kalangan Nuwal, Ausen, Lambert Speaker, Legislature Kasak, Winconte. O ye met Sabulmatay Liran Kapesen Tatongkan, and Nanwikwats, while Gatinian program what's on the Anso Kan Moor, Kalangan o Kasilia.